manusia setatama uyutan melapan ngai sengkala tu singit tungang karma masuda yening nabuken nyamane kesakitan dan binaburan tu singalan dari manusia setatama bekas jelek luang memunyi di duringai kedaya mesura yening nabuken nyamane kesakitan dan binaburan tu singalan rasa melah
yang udah adi ngapokin beli. Kira beli jadi buaya gerak.